isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Jennifer. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti nagan a Jennifer. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko, bareng kunak no agbalinday toy nga inspirasyon kadagiti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para itinapinpintas a masakbayan. No apay anakonak ti kastoy, isuman nga rod ti innak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Happy first anniversary, love. Charan! Anya ngay data? Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano santan aray to tawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mat kit diti parikot iti dayta kanyak, Noel. Amo mat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agya manak Jen. Ket sapel ako ma. Tandi kan tumauma iti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amo mat no kasano ti panagayat ko ken ka. Iso amabalin ka di. Di mun sang kadagulit dayta abanag. Maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agya manak Jen. Ala, umay ka tama pantag tugaw iti daya abanda. Ijay ta akanan to'y in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan dito opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay, wow, sana all. Ah? Anong sana all ka dyan? Katno at damat ni Noel mo? Ah? Unmat kat di friend. Ti panang itultulod kan panang suksukon na ti kunak sana all, friend. Ah? Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ibagam nga minmat akin ni Noel ta umay nakamat itulod kan sukunan dito opisina. Tapno saan ka nga umapapal akasta? Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko tiyena nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may sala ang a janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatag ko matinopyo. Day, tatima ko na asana all, friend. Ah? Ay. Ay, itayak pa ilang nga gururay dito eh. Ngam kita, awan pa ilang ni Noel. Sumagmamanulaan ang minutos kat mangruging timisa. Ang awan pa ilaan. Ay, tinasayaan. Umuna akong dito unag. Jen! Oh, Noel, naladaw ka manan iti oras ang nagtulagan ta. Pasensya ka. At dapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakit traffic. Iso anagnag na akong anagturong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manan itilingad. Un nga ron. Apay, awan pa nyo. Kwa? Awan. Nalipatak kinang itugot. Oh, at itipan nyo. Punasam tilingat mo, taumunatan dita simbaan. Agyaman na. Awan anyaman na. Ala, umay kanta ni, mangruging timisa. Jen? Saan ka kati ang mabisin? Saan tayo man? Apay? Ilibre na? Ha? Kwa?
Wana. Sa dino, ti kayat mo apangalan ta. Apay, ada kwartam? Ado Nagsweldo ak iti kalman. Iso nga ilibre ka ita. Ay sus, urnungam kit diti sweldom. Tapno aday gatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos ng us-usaram. Ha? Bayam ka dito sapatos ko ta, mabalin pa yamat. Gumatangak to inton saan na mabalin na mausar. Napintas pa yamat da ito Sayang mat sukatak. Kat mabalin pa yamat. Oh, di t-shirt wano pantalon lang ang tigatangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo. Well, gumatangak to. Agam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Intaman mat mangan iti nginginaan na restaurant. Tapno sa anak kanayon iti karinderiya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay akon iti karinderya lang. Mga restaurant nga road. Di kag tanag, tasyak ti makaam mo. Sana balit, maminsan lang, Mart. Okay, sika nga rod ti makaam mo, Noel. Oy, Jennifer! Shirley? One friend! Kumusta kan? Ay nakas iti sigod lata friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika nga'y, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, takanayon kayong aktor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan, Mat? Sagpaminsan laang, Mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobium ata aktor kayo, Mat. Ah? Ay, kwa. Unto, friend. Damag ko, nga agpakana damat ka nung da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, oray ni Femya, agpataylan mat the next week. Iday ka nun nga trabaho. Ay, wala. Nagrigat mat ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isua talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, un nga rod, Okay. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Iti pailang ka di sigot? Nabayaga ko nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow. Mayat angarod no kasta, friend. Kita ma, ta mga no makaam-am mo ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke. Amok man kat alam na love mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaan, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay, friend. Ay, katun tamaramanak man mati katas ng Australia. Anya itayan, ti ko na mga ibagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Oh. Apay, kasta tilangam. Kaslam naliday ka mat. Apay. Adda ka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. Adda aminan kan ka abir-birukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka mat, iti kastaunay. Ha? So na lang, takayat ko ti mas komportable abyan. Banag ajak makita kan ka. Kang ronaan iti amin. Diyak ma-imagine ti masakbayak, no si kanto ti pakiasawaak. Ha? Ne? Ano ti kayat mo asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda ket isulatan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti kunam nga gagat ka. Wano agdiskarte ka mat kuma tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer? Noel, saan tan mo umugupin? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti naamiris ko. Ha? Kat iti kaanuman, jak tupulos kayat ang mapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol. Ti kayat ko kat agbalin to anasaya at ti buklat a pamilya. Iso asori, nga muaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan, Jennifer? Pangaasim. Di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel.
Pasensyakan at talaga. Ngam manipod ita. Breaktan. Lipatan lakon. Kat lipatan kamatan. Anya. Nagawitin ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatang. Apay nga minaya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun dayjay. Di yun amon pay. Taang mga nusyak tumat lang ang tibabalawan yun no bilang laang. Naamiris ko laang. Asaan gayam ani Noel ti lalaki akayat ko apakiasawaan. Dayjay laang tatang. Anya. Day tatipod no tatang. Wala. Di kan pilitin amang ibaga no apay. Ang sapay la ko saan ka nagbindot iti desisyon mo anak ko. Pagmanok na nang? Kasya na katityosan ako. Day, anya ngay dagita awit mo. Kaslarak mo. Wen na nang, arak kan pulutan. Ha? Day, itaman pa'y anang yawid ka iti arak anak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim apang ipainumam iti dayta. Siyak ti uminom na nang. Ha? Padasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti uri apagbit lang kanito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskasta manak ko. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilagayan ti pagtungpalan ti relasyon mi ni Jennifer. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na nanang. Maawatan ka anak ko. Talaga akasta takapudpudutan pa ila ang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sugat di tapusom. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaang anak ko. Asino di kabidbidyo ko ni Jennifer bakit? Asino kumapay ngay, ay kat ni Manen Richard Kaslalasing putmut na dya Richard anya. Jakla mo lakay. Anyat ammo tayo ngay. Amangan no itila ang matbidyo kul anasing patday jay apurinar. Sa bagay mo't kadi Ang kunamot ti anak ta nga umay to kano agpasyar dito Pilipinas. Wan nga raw, umay to kano agbakasyon dito Husto mo't kadi Tapno ammo tamutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta bakit. Wan makidi Iso na laang taamangan no saan tumulaang ama ka istorya. Taditang maamuti ag English lakay. Nalakalaang bakit? Ang damot tayo kunanda akarabaw English. Sa bagay, as long as it sounds akunada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, ang kasarkayaw ni Richard kunam anak ka. Wan tatang. Ang awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan-ayat kayaw. Saan aparikot day tatang? Tinapatag agin inayat kami. Anya? Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay kumata umanugot kayon. Itikas na, matulag matan ti kalay sami.
ka na yun nga ibilin ko kada kayo ha. Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang runa dagiti naman ti kaamakmakan. Wen, awan rumba nga pagdanaga manakaw. Amo kon dagita. Nasaya at mat nga rod, datang. Sana bale, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may sa, inkarimat ni Richard at tinawon kami to nga agawid dito'y Pilipinas. Banag apagyamanan mi una, hinukasta nakaw. May kawa kami to laki, di ka ni nanang mau. Uri siyak mat atatang. Ang amanyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ni ayan ti trabaho ni Richard. Isa ang masapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot iti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko. Naimbang orasyon na namin da. Si Gayam Noel Baraw, dumanong ka Agyamanak nana. Agtugaw ka Baraw. Saan nana? Inagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Una na. Nukasta, agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan nana? Ni Julian nakabsat ko ti agkasar. Ay, kunaklakit dino si kanti agkasar Baraw. Saan nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakitak akasukat ni Jennifer diti pusok. Ha? O sige nana. Mapana kon, tado pa ito invitation card nga iwaras ko. Umay kayon to intong kasar ni Julian nana Pakibagayon tulangin ka ni Tatarando. Sige Baraw, kit agyamanak iti panangawis yo kada kabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakay. Agbakasyon ka no da Jennifer. Ay, nagsaya atin ngay nukasta. Wan, mangarkila ka no itiban ta sabten ta ida ija airport. Ay, nagmayata. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kasta bakay? Ay, wun alakay. Kahit kaano ngay nga raw ti panagawid da. Iyawag nanto ka no, inton makapabukda ititikit da nga agawid dito Pilipinas, lakay. Sige. Urayan ta nga raw ti yaawag manan ni Jennifer. Tay sa ganaan taman, ti sa sangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrugit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diyak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sa bali apagilyan. Agsubdi ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin, taijaya kun balay nga agsiar. Ay! Anyaman tan! Sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kaasi ti Diyos. Okay aklang mat. Dito, janitor lataging gaita. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan tinagbaliwa ma. Wana. Kas makita mat, saan ka di? Saan akong akas itisigod a Jennifer nga amam. Talaga adakkelan tinagbaliwak. Ngamin, amok ti agarapaap. Jennifer? Ay, naimbaglaangan tainsi na kay di Noel. Tano saan? Ang mga noagpada tangat kirkiraos ti Janayta. Naimbaglaangan, tanasapa ak anak Amiris. Iso anapintas ti biyang kuita. Anda ka di ibagbagam? Ay, ikaw. Awan, Noel. O sige ha, panawan kan dito'y.
Ur-urayan na kaminan ti asawak iti parking area ti mall. Sige, bye. Nalabit ako naan dagiti dadduma amay saak amata pobre. Angem saan, ngamin nagbalinak laeng a praktikal. Ni Noel, wen, nasingpet. Ngem ni Richard, adda balay mi itan iti may sa subdivision ijay Baguio City. Adda lugan mi, magatang ko amin akay kayat kong. Kang runaan iti amin saan kon apagparikutan no pangalaak iti pagbayad ko kadag iti bills mi. Napagtur ko pa yan dagiti dadakkel ko ijay Canada. No ibagayo anaalas ti ugalik, makaamu kayo. Basta siyak naragsakak iti nagbalin a desisyon ko. Para ngamin kanyak, no adalakit ti tsansa abumaknang ka, apay kit din apigilam. Sa anak analastog wano naparamag, no dikat ibagbagak laeng ti realidad ti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay tiing kapanang yurnos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jennifer. Ken ka pagayam, Jennifer. Numaminsan ngamin kat addatay kunada asaan apuro puso ti pagandaran. Tauray ay ayatem nga agpaiso ti may sa tao no di na matammo ti dumiskarte ken awan plano na itibiyag awan matlaang serbina. Nang runa no saan kamet anaragsak. Nasakit man nga masapol asangwan tayo ti realidad wenno kinaagpaiso ti biyag. Nasken laeng met a panunutan tayo ti agbalin a kasasaad ti pamilya abuklen tayo para itinasayaat a masakbayan. Alakastan pagayam, Jennifer, ket pagyamanak met tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.